Počeo sam sa brdskim trkama, a kasnije sam se uključio u kružne trke, a moji prvi početci bili su na brdskim trkama u šampionatu Crne Gore i mogu da kažem, već na prvoj trci sam osvojio to 3. mjesto, to je onako bilo neko vatreno krštenje i tu sam prvi put pokazao sebi, a i svim ostalima da znam da uzim, da je ta genetika ipak tu. I onda su svi bili iznenađeni i već na drugoj trci u Kotoru sam ostvario svoju prvu pobjedu i čak postavio rekord te klase i tu su onda svi definitivno znali da je... I sad je istorija. Tako, sad pišemo istoriju. Da. Imate stvari na brskim stazama takve krivine gdje bukvalno ili ćete proći ili nećete, ali dobar osjećaj je taj što svi mi znamo neđe da uvijek ima ta neka krivina o kojoj razmišljam i ono u jednom dijelu glave